Khonsizwe nebhasi bivele ithatha ingane ibeke esikoleni ibuzo banga ebhasi lo banganomelayo noma lo mlungu. Kodwa sihlala la egcekeni. So ngo-October kuzwena namhlanje lezi ngane azikwazi emakhaya. Zikhumbule inkosi. Akekho umuntu ongayikhumbula. Ngoba nongayinika 10,000 zizodwa kodwa inkinga enkulu. Kufanele iphile isurvive zibe good ibandla liyephezulu. Lo nyazi lwezulu. Amen. Akudingeki wenze basi contract. Ufuna ubuza ukuthi obani abakwazi ukuxofa udaka. Obani abakwazi ukwakha iroof. Uhambe uthenga amaplangwe wakhe iroof. Manazeli sibuye eKenana. Ngiyamkhalela kade ngeke eKenana. Kwakungcono saphambili. Sesibuya wase kulikhulu kakhulu. Kwanqamuke indala impela ngithembele kuzonqamuka ongiqonqamuka umuntu zaphosa ehlathini zaphuma zalunguzana phakathi ehlathini. Bapheka abantu engonweni bathi uzongena unyazi ukudliwe. Hey, asala amabhodo. Akala ukukhokhela. Hey Manazaretha. Udriver lenqola munye unyazi lwezulu. Amen. Hey wemakholo. Wema Nazaretha. Laka lohamba unyazi weza ukuthi ayikhona. Nongathwele lutho uyasina. Nongafela uyakhala manje. Ukhalela ngoba ufelwe inkinga unyazi. Lwanqamula lafela ibeka esigangeni afula ibeka la ayihlale phansi la. Zasala iqilo ukudla lapha. Hawu kwazwa nginikuhle mumva akhala amakhosikazi ayidayisa. Kwafuna ayike indlela baqukula amabhodo benzele bazodayisela. Sesiyabukana nje uphethe amanzi uthi angiphuse kuwe mfowethu. Noyisitha sakho uthi ngiphuzisa amanzi. Nalo ngamthanda uthi ngiphuzisa amanzi. Unyaza vele uNkulunkulu ngenkani. Amen. Lokho abakhona wakubona umhlangano osuka ozwathini eKenani. Ungene ebuhleni. Manazaretha asilivuma unyazi. No kade bambe itoka kavuma unyazi manje. Wathi akhathanisa omunye hayi kwake kwasuka entabeni enhlakazi kwangena ebuhleni ephakameni sathi mana bala ama kilometers. Yeah. Inhlakazi seduze. IKenani kude kwehlula. Kodwa unyazi luhamba nje luqhuma lelifika eKenani. Abantu abafuna ukubabaza indaba engaka bayazondana. Abana ama president abapresentane kusasa. Yeah. Senkulunkulu Christmas Day kusasa. Onesuda aliwashe kahle londolo lwelihle. Agqoke kahle kusasa obhingile iwashe kahle inkonyane yakhe ibe yinhle ifanelane noSimakade. Kusasa. Uma ukuthi wena awubanga naso isandla lapha ekwakhweni kwalomuzi. Unyazi ukuthi ngeke lifike. Selifikile. Uma wathi uvimba isekhethi yakho uthi nganikeli isekhethi yakho ngoba wena utsheliwe. Ulitshela phela isekhethi alize nomnikelo nangu umnikazi omnikelo usefikile. Bashumayeli ngiyancenga khipha imali kubafundisi. Imali ayikube bashumayeli. Amen. Imali ayiphume kubavangeni nakwefundisi. Ngoba imizi kababa yakhiwa nje kukhona okuqhamuka beyedwa athi mina ngithi. Cha, angikho lapha. Kodwa ngithi nje phaphama. Mangilizwe. Izwi lakho. Wena menzi wami. Kuyasinda imbongolo. Uyanezwa. Ngolunye usuku umfowethu lamana nami waqonywa wahlubuka. Waqonywa intombi yakazuma ngale ngasekhaya ngasenqobane esikoleni.
wakhipha abakhongi abafowethu ngilasi kaGologo bovodlwa zenjini baphatha ihlangu bawuthi baba bafike bayishaya phela mina ngiyaxoxa amakholwa ngizalwa mina no Joseph no Alon ngizalwa neinsizwa ngempela noma mina ngayithingithing kodwa zona izona ithingithing kwakuhle kwakhuleka kwenzwa yonke into kwamojelelwana kwabuhluka kwabona ngizocela intombi kuba kuhle ekhaya wayesenquma usuku makoti wayesethu letha ingqiba amasondo lapha ekhaya emzini ngalala phansi makhodoza iyeke kwase kulungiswa washanela amagceke kwacentwa kwazwa konke kwakuhle babe ufuna ukufika bona ngesabathe ekseni wathi ubaba phela mina ngumshumayeli ngesabatheni la ekhaya kwenziwa lutho ngesabatha base besuka bafike ebusuku ngesabatha bafika badla kahle bahlala kahle benza into ezinhle ekhaya kithi kwamnandi kwasa emini wahamba umakoti wabuyela kubo kwaZuma kanti omubu lapha eduzane khuluma ngoNkulunkulu wakithi ngambona kithi emzini kababa ngixoxe yangakini ngenilanga ngoba ngizwa ngendaba kodwa ngixoxa le engayibona 99 mase kufika lapha ya umakoti ebuya kithi bathi uqulekile umakoti efile umaZuma unte kwegana umfowethu kwathandazwa ke gama likayise kandodana kamoya cwebileyo kwaphela umthandazo baphuma manje bathatha izagila sisawubhe lihamba usuku sawubheka kulaba okuthoba namanga uyakume namanga bakhipha insizi zamabhodo ezimnyama bathi hayi nombhemisa umakoti kwenzwa konke wangavuka umakoti kwabanjwa kwadedelwa watshopa wazwa konke imkhuba wangavuka umakoti kwathi ngo-8 kwafika ingane yakaZuma nami sengibuyile emsebenzini sengisekhanga ethi ngisadla isitambu engangisiphekela umakoti yangena ingane ize kubaba noma yafika sihlezi ndawonye ke nje sonke yathi ngizobika ukuthi umakoti useshonini bathe kabasekhaya bacela nifike nizobabukisa kwasekhushuka othatha ingubo yakho baba emfishane nje ayigaqeqa labeni wangayigqoka othatha isikhwama sakhe esasinovaselina namanzi ayiwanikwe inyanga ezulu mefika lapho baba wafika nje ogodweni sangena angiphethe eMnazarethe uma akaphethe njina nsuka sihambile nje umuntu ophethe uMnazarethe ubaba kuphela sangena safika nangumfowethu uhlezi eduze komkakhe akazi awuhlaleli ngoba vele ufile lo nkosikazi wangena ubaba amaloma agcwele indlu sekuzanyiwe kwahluleka ayikho into engazanyiwe kulanda ifinal manje kulandwa ubaba azobona umakoti wakwakho ukuthi usefile ngikhuluma ngoShemba ngikhuluma ngobaba Jeff kwethu baba ya kwenze njani kumalukazana abalingani bathi akunjena nje mlingani wathi nimbule bambula athi indlise emakhaleni kodwa izinto besilande kwasipecele ngwana kwasho wacima kwavutha kwasala amalahle inkuku yaphuza yehle yanyuka kodwa wathi baba ulandana amanzi nisule yonke lento babukana abantu endlini nanko kumhlolo sehle wathi landana amanzi nisule yonke lento imgeza umakoti abemuhle wageza umakoti wamuhle wathi msuleni konke lemakhaleni bamsula gombolo kanye yonke lento kwagondweloqo khishwa yonke lento emnyama ihlangana yimhlathi ithulise nengci phefumulo umuntu uthuthi ngathi naye amaroma engaka uzothini baba wase thatha ingubo yakhe waseyibopha ifindo la wangayigqoka wathatha imkhono for ifasta la emqaleni wathi ngingqi wasesondela khona wathi kuphelile ngempela wathi wasetho khiphani yonke lento ade nilande kubantu khiphele nemnyama nifake ukushekazi ngoba nizayithanda ningayilahli
yaqoqa lokani yonke into yaqoqa wathatha amanzi babaqhela endlini iqala hawu baxakeka abantu kwenzekani nami ngaxakeka kodwa ngixoxa ngoNkulunkulu wasike enkonzweni yosizi namhlanje senkonzweni yokwenama ngaba uNkulunkulu wasesondela baba kuye akawugqokile umNazaretha bonke abantu abala endlini balilahlile ithemba mina ngikhuluma ngofakazi abanye baphenduka bakhona la endlini nabo la endlini nomfowethu khona la endlini wasesondela baba kuye wakhohlwa ingoma yokuthandazela wase kuvuka ukuthi ungumshumayeli uyashumayela manje kulabo abantu wakhohlwa ukuthandazela umakoti wakithi wasesondela kuye wathi asishonya yezwa hayo kuphakameni akubasindisile abaningi ayiwozanini Nazaretha wangaba nendaba ukuthi uhlabelela yedwa endlini yakho umuntu ovumayo wayivuma lengoma yakhe wayivuma lengoma yakhe wathi mefike evesini etshela zonke izizwe osesondela kakhulu kumakoti osekwapha umvoseni ngomunwe wenza isono akakwapha ngani wawukwapha ngomunwe waqoba emlonyeni umakoti omfowethu wofaka emakhaleni ngomunwe wakhe wofaka emadlebeni athi seshunya ezwayo ekuphakameni awubasindisile abaningi ayiwozanini ezindiswe ngilingisa ubaba wami ayikho into enhle njengokulinganisa ubaba wakho athe imbangi yomusa kamden kaJuda bayibasindisile abani wozani uNkulunkulu emkhulu sekuye konje ukuphekwa ekhishini kwakuphekwa kuzoba kumdadane ephuthungana nedumbu somalokazana wavula kwehlela umfazi omfowethu amen avele ehla amanzi ashona eswini wadlethana amani ngojeke alethwa lapha waqondisela inkosi wasathatha asala wafaka esikhwameni wabona ngeke ngiwashiye lawo anoShembe lawo ngiyanika amanzi kaShembe wathi mphuseni waphuziswa wavuka ohlala ngezini umakoti omfowethu waqala izindlonke ngathi kade emuka namanzi azange asho ukuthi nisale kahle wavonye laqu waphuma ngamlandela noma zamlandela sihamba sayikhaya makoti omfowethu ukuphile kwazi kwanaphakade usekhona abankulunkulu ma ukuthi akasekho koba akasekho ngokuthanda kaNkulunkulu kodwa ngalela suku baba wayibhala incwadi phezulu kwamaroma umfowethu phela wethu usile kanwa intombi elo kwaqala ukuthi makana intombi ziphuma uthathe kade awusile ekhaya wayetsakile egunde ngishishiko gunda phana kahle ikhanda lalihle kwaphoxeka konke lokho kodwa ngilanda indaba yathi ukuthi wahlabelela ubaba uthi esikushunyayezwe ekuphakameni basindisile abaningi uzosinda hlobo sami uzosinda nini wena wahlala ekhaya uNkulunkulu esembumbulu kwenze njani wathi uNkulunkulu lapha embumbulu kwanabagcotshwa kuphela uNkulunkulu namhlanje usofudu akabonga uShembe uNkulunkulu inyanga izulu ayiphesha lapha efolweni yakhomba leligquma lasofudu yabuza komfuthi maphumulo kukuphi lezi ntaba na wathi umfuthi maphumulo kusofudu wathi ngelilanga thina sofika lapha sokwakho umuzi ushinyanga izulu maNazaretha indaba engaka yaprofeta uShembe
anisebenzisana nasembumbulu abantu basengumbulu banengoma yabo yalapha embumbulu zimbili eyoqala ithi abangazazi lezi zindaba abahani ba anbatshelanga ngani abangazazi lezi zindaba abahani ba anbatshelanga ngani ilongoma elapha embumbulu yaqanjwa lapha embumbulu zahamba insuku zahamba inyanga zahamba amasonto lwafika uthingo lapha akhona amakholo endlini lwangena linyelela luhamba kancane hawu ithombe khona ufakazi owafika wadabula lelizwe lonke kade ngekho imizi la kade imizi bigcina lapha kantini ekhanseleni bazothi ngiyaphupha misha yonke lemizi ukheswa yedwa afuka khalapha yafika uthingo lwakha izwe lentaba yonke esofuthu yadatshulwa inkosi yakithi yasemangangeni kabonkulunkulu babe khona zazikhona induna uMaca